kama unaiona uko parmi batu benye bangaliki na shindwa kuweza kusave pesa zao vizuri wala kuweza kubudget pesa zao vizuri, nataka nikupe example nzuri ambayo utaweza ukatumia kila wakati. Ukipokea unagawa pesa zako vizuri. Hizi kopo tatu zina represente account bank tatu. Mwile ile banki yako utaweza kuwa na checking 2 3, wala hata moja na ingine unakuwa na checking 2 na unakuwa na savings moja. Sasa hapa nimegawa, moja inaitwa needs, 50% ya income yako tuseme inaenda humu. Ni kila kitu kinye unahitaji, yani kulipa kura, kulipa nyumba, kulipa gari, assurance, bile vyote. Manake mahitaji yote, pesa za mahitaji zote zinaenda mu needs. Hii konte ya pili inaenda ndani ma wants. Umu natia franga kidogo, itaweza kuwa 20%. Kufatana na income yako, unayua wewe peke madepense uko nayo. Hakikisha unagawa hizo pesa. Unasema umu ndio ndakuwa natoa mu hii konte mambo ya kukera, mambo ya restaurant, mambo ya kuangalia mafilme, mimi napenda kuvoyager, vitu tofauti vyote unavitia humu. Ni vitu wenye auhitaji lakini unapenda uvifanye wala utumie havyo. Bia kuuza manguo yako, juu auhitaji nguo kila wakati, hata nguo 1 2 3 utaweza ukavaa, lakini kwa sababu tunapendaka tubadilishe, tuko wanadamu, unaweka hii ikuwe ya kukusaidia kutoa ndani. Umu namo mnaenda emergency mwi account, utaweza ifanye na kuwa ya savings emergency fund. Unaweka pesa za kukusaidia kesho yake. Nyumba labda kutakuwa tatizo fulani, gari pineteze karibika, siyo ulitaka labda utengeneze kitu fulani kenye kinahitaji kutengenezewa, wala bile ilikuwa ya makali ukashindwa kuifikia wala kuimalizia, utaweza ukagusa humu emergency. Wala shida yoyote itaweza katokea kule tunaishi, tuko maisha, vitu vinatokeaka tu ovyo, unagusa humu emergency fund. Sasa hizi tatu ukikuwa nazo, baada ya kuzigawa umu, kama ushagawa ushaweka ya madepense ya nyumba, usiende gusa aseme njoo unaenda gusa umu yenye wewe unapenda kukera kuuza manguo ovyo. Hii konte ya mambo ambayo unataka nayo ikiisha ndani pesa, usiende gusa mu needs, hapana. Ikiisha pesa manake nakwambia usitumikishe tena pesa. Hautaenda fasi ya emergency uende chukue pesa za emergency za kusaidia kesho yake, juu ya kupenda kukera, juu ya kupenda kuuza nguo, hapana. Unangoja tena paycheck nyingine unagawa vile vile muizi account tatu ili zikusaidie usiendelee kuharibisha pesa. Ukijifunza kugawa pesa zako vizuri, na njoo itakuwa rahisi wewe kuweza kufanya nini? Kuwekeza. Lakini kabla haujaanza jifunza kugawa, hautaweza kuwekeza. Naona mtu mwenye ashajifunza kugawa pesa vizuri, kubudget, wekeza ni rahisi sana. Unakuta unaanza invest sasa, unaweka stock market, unafanya mambo tofauti. Hata kwa kununua nyumba itakuwa rahisi. Unaanza weka pesa za retirement, unaweka pesa kama hujanunua nyumba, unaanza weka pesa za kununua nyumba. Lakini kama hujajifunza budgeting, ujue kama hata kununua nyumba ukitaka ununue utanunua, lakini bitakushinda, utaweza ukafikia foreclosure. Funguka macho, jifunze jinsi ya kubudget. Maisha sasa hivi ni magumu bila kujifunza jinsi ya kugawa pesa zako vizuri. Kila pesa ambayo inaingia uipe nafasi yake, yani uipe sehemu ya kwenda. Hapana kungoja pesa zikuongoze, lakini wewe ndio uwe kiongozi wa pesa.